eta gorputzen laneko pertsona areagotu da. Violentzia boterik bizitzak eta egunerokotasun prekarizateak dira nagusi. Ziurgabetasunetatik ihes egiteko tresna gisa. Munduko ordena eta makineria martxan jarri du. Sistema zapaltzaileen politiko bilakaturik iraganeko ordena idealizatu eta gaurko desobedientziak mahatze bihurtzen dituzte. Ideia erreakzionaren bidez hemen ordea feminismotik beste mundu batean sinesten dugulako arautzeko ordenari antolakuntza feministaren bihartez erantzunak jarri du. Euskal Herria feminista bateranzko bidean izateko patriarkatuak, feminismoak eta kapitalismoak sustengatuko egitura zaharrak desegin eta orain alditik eraikitzen diren sistema berrien alde borroka behar dugu. Horregatik, ezinbestean aliantzetatik lanean jarraituko dugu, askotarik borroka artikulatuz. Gazteok eta ikasleok gara mugimendu feministaren motorra eta antolakuntza kolektibaren bidez, normak eta ordena desobedientzien jarraitzeko. Martxoaren 8ko borroka eguna izanik Euskal Herriko kaleak, Reantokiak, ikastetxeak eta errepideak aldarik feministak bete ditugu. Ginean, antolakuntza feminista nahi delako jarraituko dugu borroka. Sistema berri batean sinesten dugu, irauta horretan batean feminista izango dena, edo hori dena izango. Gara feminista. Hora! Ahora que el mundo está patas arriba, el control sobre los territorios y cuerpos aumenta. Predominan las vidas llenas de violencia y las cotidianidades precarizadas, como herramienta para huir de la incertidumbre. El orden mundial ha puesto en marcha su maquinaria, convertida en un proyecto político de sistemas opresores. Idealizan el orden pasado y convierten las desobediencias de hoy en una amenaza, dando paso a ideas reaccionarias. Sin embargo, desde el feminismo, porque creemos en otro mundo, estamos respondiendo al orden reglado a través de la organización feminista. Podrían llenar de clamores feministas los centros de trabajo, los colegios y las carreteras. En definitiva, seguiremos luchando porque la organización feminista se lo merece. Creemos el nuevo sistema en una revolución radical, la que será feminista o la que no. ¡Viva la lucha feminista! Vale,